आन्दोलन पछि कस्तो लाग्यो हाम्रो नेपाल। नेपाल आई के कुरा देख्यौ त, के कुरा देख्यौ त, व्हाइट हाउस लग्न के रिपोर्ट लेख्यौ त, नीलो आँखा खैरो कपाल। आन्दोलन पछि कस्तो लाग्यो हाम्रो नेपाल, नीलो आँखा खैरो कपाल। आन्दोलन पछि कस्तो लाग्यो हाम्रो नेपाल। हे नगर्नुस् है तपाईँ कुरा बेकायदा, तपाईँ कुरा बेकायदा। यहाँ छैन कोही बिन लादेन र अलकायदा, ए नीलो आँखा खैरो कपाल। अफगानिस्तान हुने छैन हाम्रो नेपाल। हे माओवादीले अब बम हान्दैन, अब बम हान्दैन। संविधान सभा नभई चाहिँ मान्दैन, ए छापा मार्को मुडलो कपाल। फेरि जङ्गर छिरे भने खत्तम नेपाल। ए 12 वर्ष देश थर्क्यो बमले, देश थर्क्यो बमले। कस्तो बेला गिर्जा ढल्या दमले, ए 7 दलमा 7 वटै ताल। हे नगर्नुस् है पोलिटिक्स गनाउने। हाम्रो पीएम हामीले नै बनाउने, ए नदुखाऊ तिम्रो कपाल। जय 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 नेपाल।